Leta zunze ubumwe za Amerika itegetswe na Donald J. Trump yirengagije ibyo kwicwa kwa Colonel Willy Ngoma maze ifatira ibihano Rwanda, yirengagiza ibikorwa bibi bikomeza gukorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo zifatanya n'abacancuro b'abanyamahanga, ingabo zikomeza ibitero bya drone birenga ku gahenge k'imirwano, ibitero zakoze nibura nko muri Rubaya Masisi byaguyemo Colonel Willy Ngoma. Birasa nkaho byashimishije Leta zunze ubumwe za Amerika ushingiye ku bihano Leta zunze ubumwe za Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda. Ndashaka kugira ngo wumve ibyo Amerika yakoze ku Rwanda, ari kuraza kumva n'ibyo u Rwanda rwahise narwo rukora. Birasa nkaho intambara ihuje M23 AFC n'ingabo za Repubulika Iharanira Kongo, birasa nkaho Amerika amaze gufata uruhande ushingiye ku byatangajwe. Reka ngwikaze kuri page yirabura, ni page ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Kongo ushingiye ku byatangajwe na Leta zunze ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwongeye kwikomanga mu gatuza buvuga ko ubushoboye kandi ko buzatsinda intambara. Ati nubwo Colonel Willy Ngoma yapfuye mu gahenge k'imirwano, ariko nibura Leta zunze ubumwe za Amerika iri kumva uburibwe twakomeje kunyuzwamo, none yafashe ibihano bikomeye cyane. Ikaze kuri page rutura, imwe muri page ikomeye cyane imaze gusohoka. Leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026 zatangaje ko zafata ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, ndetse n'abasirikare bakuru bane. Ishami rya Minisiteri y'Ingabo ya Leta zunze ubumwe za Amerika rishinzwe kugenzura umutungo w'abafatirwa ibihano OFAC ryatangaje ko abayobozi bakuru ba RDF bafatiwe ibihano barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Special Force Brigadier General Gashugistan Silasi. Amerika ishinja RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Umutwe nawo isanzwe yarafatiye ibihano iwushinja guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse no guteza ibibazo bikomeye, by'umwihariko ikibazo cy'impunzi no kuva mu byabo kw'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivuga kandi ko RDF yashyigikiye M23 mu gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu ndetse n'ahantu h'ingenzi hacukurwa amabuye y'agaciro. Washington ivuga ko ibitero M23 yakoze bitari gushoboka hatabayeho ubufasha n'ubufatanyacyaha bwa RDF n'abayobozi bakuru bayo. Minisiteri y'Imari ya Leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ibintu bikomeye ushingiye ku byavuzwe na Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent. Nyuma ya biriya bihano yasabye ko u Rwanda ruhita ruvana byako kanya ingabo yavuze ko rufite ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati Perezida Trump ni perezida w'umunyamahoro, kandi Minisiteri y'Imari zakoresha uburyo bwose ifite kugira ngo impande zashyize umukono ku masezerano ya Washington zubahirize inshingano zazo. Turasaba ko ingabo z'u Rwanda, intwaro n'ibikoresho byazo bihita bikurwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbibutse gato itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 nibwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano ya Washington mu muhango witabiriwe na Perezida Amerika Donald Trump. Amerika ivuga ko nyuma y'iminsi mike ari amasezerano asinywe, M23 na RDF batangije ibitero byasize hafashwe umujyi wa Uvira wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko ibi ni nko kwibeshya kubera ko amasezerano yagiye gusinywa n'ubundi ibitero by'ingabo z'u Burundi ziri imbere mu gihugu cy'u Burundi n'ibya Repubulika Iharanira ya Kongo byibasiye ibice bigenzurwa na AFC M23 by'umwihariko nka Kamanyora. N'ibitero kandi Leta zunze ubumwe za Amerika ivuga ko ngo byaguyemo abasivile ndetse bihatira ibihumbi by'abaturage guhunga ingo zabo. Leta zunze ubumwe za Amerika yunze miti nubwo M23 yaje kuva muri uwo mujyi gukomeza
kuba hafi y'umupaka w'u Burundi hamwe n'inkunga RDF ikomeje kwitera bivugwa ko bishobora guteza intambara yaguye mu karere. Amerika isobanura ko ubufasha RDF ha uriya mutwe burimo ubw'ibikoresho bihagarika ikoranabuhanga rya GPS, uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere, za drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare nk'uko byagiye bivugwa n'impuguke za Loni kuri Kongo. Ivuga kandi ko ibihugu by'abasirikare ba RDF bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bafasha M23 kugenzura ibice bitandukanye, ndetse yashinjije ingabo z'u Rwanda guhugura abarwanyi buriya mutwe no kuwufasha gushaka abarwanyi bashya barimo n'impunzi. Washington ivuga ko AFC 23 ifashijwe na RDF yakoze ibikorwa birimo kwica abantu hadakurikijwe amategeko, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse n'iyicarubozo. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze guhakana ko rutera inkunga M23, ariko mu minsi yashize rwavuze ko rufitanye nayo imikoranire mu by'umutekano. Ibi hano Amerika yafatiye bariya abayobozi ba RDF birimo kuba imitungo yose bafite ku butaka bwa Amerika cyangwa igenzurwa n'abanyamerika igomba gufatirwa. Ubu kandi abanyamerika n'ibigo bikorera muri Amerika babujijwe gukorana ubucuruzi cyangwa ihererekanyamari iryo ari ryo ryose n'abafatiwe ibihano keretse babyemerewe na OFAC, uru rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu Rwanda hari icyo rwatangaje cyane kandi gikomeye. Gusa reka mbabwire mbere yuko mbabwira ibyatangajwe n'u Rwanda mu nyandiko nabo ikomeye cyane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ikuriwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe by'umwihariko nawe ubwe aheruka kubwira RFI ko ibihano iyo biza kuba byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda rwa kiriza yombi kubihabwa. Ati bihano biramutse byakemura ikibazo cy'ingutu kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nabisinyira ejo. Uyu mukuru wa diplomasi y'u Rwanda yibukije ko mu myaka ibarirwa muri 15 ishize nabwo rwafatiwe ibihano u Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23, ariko bikaba bitarigeze bibuza uyu mutwe kongera gufata intwaro. Ati murabizi ko hagati ya 2012 na 2013 nanone habayeho gufatira ibihano u Rwanda. Ese byigeze bikemura ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na M23? Oya, intambara yubuye nyuma y'imyaka 8 mu kwezi kwa 10 ku mwaka 2021. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko imvugo y'ibihano byafashwe nk'inkoni y'ubumaji nta kivuze. Yunzemo ati nta bihano na bimwe bibaho ku isi bizatubuza kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko abaturage bacu bakongera guhura n'ibyo bahuye nabyo mu mwaka wa 1994 bikozwe na FDLR. Aya ni amagambo ya boss wa diplomasi y'u Rwanda. Gusa kurundi ruhande u Rwanda rwamaganye ibihano bibogamye Amerika yafatiye RDF n'abasirikare bakuru nk'uko amakuru ingenzi yamaze kutugeraho. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo bidashingiye ku kuri kwibiba mu ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamaganye n'u Rwanda naryo twari babwiye. Reka noneho tuvuge ku byavuzwe n'u Rwanda. Itangazo ry'ibihano Amerika yafatiye RDF ryashyizwe hanze yego, ariko ibihano bafashe birasa nkaho u Rwanda rwabyamaganiye kure. N'ibihano u Rwanda rwavuze ko bibogamye bidashingiye ku kuri. Itangazo u Rwanda rwasohoye narwo tariki 2 z'uku kwezi kwa gatatu mwaka 2026 rigira riti ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi bireba gusa uruhande rumwe mu buryo budafite ishingiro, bihabanye n'ukuri ndetse binyuranyije n'ibibera mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2025 hasinywe amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Amerika, na nyuma ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025 Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kugaba ibitero bya drone n'ibindi bikomeye mu bice bigenzurwa na AFC M23. Abanyamurenge mu bice bitandukanye batwikirwa inzu, abandi bahezwa mu gace kamwe aho badashobora kubona ibyibanze mu buzima bwabo. Ni mu gihe mu biganiro byabereye i Doha hari hemejwe agahenge ganisha ku guhagarika intambara burundu, amahoro agahinda mu karere. Iri tangazo ry'u Rwanda rikomeza rigira riti
ibitero by'indege zitagira abapilote n'ibyo ku butaka ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ibikorwa byo kurenga ku gahenge kemeranyijweho na Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi bikomeza gutwara ubuzima bw'abantu. Kurinda u Rwanda ni inshingano ingabo z'u Rwanda zitewe ishema no gushyira mu bikorwa. Itangazo ry'u Rwanda kandi rigaragaza ko ibihano byafashwe na Amerika bibogamye, kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo yemereye i Washington ko igomba guhagarika imikoranire no gutera inkunga umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kugeza ubu hakaba nta cyakozwe kiganisha ku kurandura. Iri tangazo rikomeza rigira riti ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zirimo n'abacancuro, imitwe y'inyeshyamba n'abahezanguni izwi nka wazarendo n'abafatanyabikorwa b'abarwanyi b'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda barwanira hamwe n'ingabo za FRDC. Repubulika Demokarasi ya Kongo yiyemeje mu masezerano y'amahoro ya Washington guhagarika gutera inkunga FDLR n'imitwe yishamikiyeho, ariko nta kintu na kimwe yigeze ikora kijyanye nabyo. Kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono itariki enye z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2025, u Rwanda rwavuze kenshi ko rwiteguye kwiyubahiriza, ndetse ateganya ko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho zavanwaho ari uko Repubulika Demokarasi ya Kongo yaranduye burundu FDLR. Nubwo ibyo byose rwabyemeye, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yakomeje intambara n'imikoranire na FDLR. Mu cyumweru gishize murabyibuka neza ko umuvugizi w'abarwanyi ba M23 AFC Colonel Willy Ngoma yiciwe mu gitero cya drone cy'ingabo za Kongo, bigaragaza ko zikomeje imirwano mu gihe M23 yavuze kenshi ko yiteguye kubahiriza agahinge k'imirwano. Uteye icumbirizo gikomeye nuko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika busa nkaho buri gushyigikira ubutegetsi buri Kinshasa. Amakuru y'ingenzi yavuzwe n'abarindani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko Perezida Tshisekedi na FRDC bikomanze mu gatuza, bakavuga ko ibyo bifuzaga bitangiye gushyirwa mu ngiro. Gusa ku rundi ruhande abasesenguzi n'abakurikiranira hafi ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyikorera bizi, yongeye gushimisha Perezida Tshisekedi by'akanya gato gufatira ibihano abasirikare bakuru b'u Rwanda. Ntabwo biraza kumuha ibice bigenzurwa na AFC 23 kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo yakoze n'uruhande rumwe, ariko rudakuraho ukuri kw'ibibera mu burasirazuba bya kagace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa nkaho ari page zikomeye, kandi page turakomeza kwibandaho ushingiye ku makuru ingenzi amaze kugera hanze. Ni nako kandi ku rundi ruhande hari amwe mu makuru y'ingenzi akomeje kuvuga ko byanga bikunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika nifata uruhande bizakomeza intambara kugira ngo ahubwo bisubize intambara ibubisi, kuko bigaragara ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo itari kurebwa n'iki gihugu cya Perezida Donald J. Trump. Gusa ku rundi ruhande abasesenguzi bagira bati nibyo koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ibihano, ariko gufata ibihano ntabwo bikuraho impamvu y'intambara, kubera ko impamvu y'intambara AFC 23 irwanamo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari uko hari ibyo AFC 23 isaba. Ku rundi ruhande hari amakuru ingenzi avuga ko ibyo byose nubwo byaba M23 yo igomba kwihagararaho kubera ubushotoranyi bukorwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abari muri iyo coalition bose. Bikavuga ko AFC 23 yamaze kwinjira muri warikare ku mugambi kugira ngo ijye guhagarika amaba akomeza gutegurwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikanavugwa ko General Sultan Makenga n'abandi ba generali muri AFC 23 bavuze ko icyari igihe cyo kugira ngo bakubitire kuri kibi kugira ngo kidakomeza guteza ibyago biri gutwara ubuzima bw'abantu benshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birasa nkaho yari page ikomeye, kandi page iremereye cyane ikomeje kugaruka mu bitangazamakuru ku ruhando mpuzamahanga. Reka mbabwire ngo turakomeza turambure n'izindi page zikomeye. Asanteni sana. Ntabwo General Sultan Makenga ashaka guhagarara atageze ku ntego ye y'ingenzi yo gukura mu nzira menace zose ziri kubangamira AFC 23 by'umwihariko mu bice yamaze kubohora. Aha niho hamaze kuva icyemezo cy'uko yasabye abasore be kwinjira muri territoire ya Warikare ndetse no kongera gusatira bikomeye umujyi wa Uvira. Iyi ni inkuru nziza
ni inkuru nziza ikomeye cyane bishingiye ku makuru ingenzi amaze kutugeraho mu kanya gato gashize. Buretse iyi nkuru ndashaka kubabwira kandi ikomeye cyane kwinjira muri warikare kwa AFC 23 kugira ngo bakuremo warikare. Reka mbabwire ko warikare AFC 23 mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize yayifasha ikongera ikayirekura kubwo kuvuga ko ari igitutu cy'ibihugu by'amahanga bifite ibirombe muri territory ya warikare. Muziko yanarekuye Uvira kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko biragaragara ko ukurekura warikare kwagize ingaruka zikomeye muri territory ya Masisi, ukurekura umujyi wa Uvira kwagize ingaruka zikomeye kubo mu misozi miremire ya Minembwe. Niki cyaba kigiye gukorwa n'uyu mukomanda mukuru wa AFC 23? Birashoboka ko hari ibitendo bikomeye cyane. Ariko se wari ubizi neza ko nyuma yuko Eric Prince Dini wafashwe n'abarwanyi ba AFC 23 indani mu mujyi wa Uvira, noneho nanone mukanya atanze gasopo ya nyuma kuri President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J Trump. Kubera iki abwiye amagambo akomeye cyane Donald J Trump? Ndashaka kuza kukubwira ibya Eric Prince Dini wa Blackwater, umukuru w'abacancuro bari ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko yavuze ku indi ntambara ikomeye cyane. Ntabwo ari ibyo gusa ndaza kwibandaho kandi bikomeye cyane, ndabinjiza mu bice by'ingenzi bimaze gusoka mu biganza by'abasore ba AFC 23 twirwaneho nyuma yuko FRDC na coalition bafashe mikenke batarwanye. Buretse ibyo ndababwira page ziremereye cyane, page zikomeye zigaruka ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka mpere ahingenzi hakomeye cyane ku kwinjira muri warikare. Mukanya gato gashize amakuru yandakava wanjye uri hafi y'abingenzi muri AFC 23 yambwiye ati itegeko rya General Makenga ryamaze kwemezwa kandi ryagejejwe ku bakoloneli bayoboye urugamba mu cyerekezo cya Masisi na warikare, kabasore batangira kwinjira muri territory ya warikare kugira ngo bajye kubuza umwanzi gukomeza guhumeka, kuko menace z'umwanzi mugeza akomeza kuba hafi ya Masisi zajya ziteza ibyago bikomeye. Yasabye ko rwose uko byagenda kose warikare bagomba kwinjira kugira ngo bahagarika mabi umwanzi bigaragara ko yamaze gushyira imbere. Aya makuru nkimara kuyabona avuye bukuru kuri AFC 23 nta kindi cyakurikiragaho. Nashatse kumenya ibitero bya kare byanatumye agace ka Buhimba kabatombe ko muri territory ya warikare kaba kari muri byo byemezo byafashwe na General Sultan Makenga na high command ya AFC 23. Amakuru y'ingenzi agira ati umwe mu bakoloneli ba AFC 23 yahawe amabwiriza akomeye cyane. Amwe mu mabwirizwa bivugwa ko yahawe yabwiwe ko abasore bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku musada w'ingenzi, kandi musada ukomeye ugomba gucisha bugufi umwanzi, bakamukubita atareba inyuma, bakamukubita bamushorera. Amakuru ingenzi yangezeho agira ati Colonel Donati ari mu bingenzi bayoboye icyo cyerekezo cy'urugamba rwerekeza mu kwinjira muri territory ya warikare. Bivugwa ko kwinjira kwa AFC 23 muri territory ya warikare hari ikintu bisobanuye cyane. Ikintu bisobanuye kibanze nuko kwinjira muri territory ya warikare bisa nkaho biri gutuma hakomeza noneho gushimangira amakuru yuko AFC 23 yamaze kugera mu birometero hafi 9 n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kisangani Bangkok. Bikanavuga ko izi drone zishobora kuba ziri no guhagurukira hafi y'iki kibuga cy'indege. Ibitandukanye n'ibivugwa ko izi drone zaba ziva igoma zikerekeza muri icyo cyerekezo. Amakuru ingenzi kandi amakuru akomeye cyane aravuga ko iki cyerekezo cya territory ya warikare gishobora kuba ari umuvuno w'ingenzi. AFC 23 ikabigiye kucyandikiramo umubare 9 kubifite ubushobozi buke ku bice bisatira Kisangani mu ntara ya Chopo, ariko ikagenda nanone iza kwizinga muri aka gace k'ingenzi warikare kugira ngo igere ku bushobozi buhambaye cyane bushobora no kuba bwayifasha kukwinjira muri Rimaniema ifite umurwa mukuru Kindu. Amakuru ingenzi avindani muri warikare agira ati AFC 23 yakoze ibintu abantu badatekereza ariko bishobora kuza kugira ingaruka zikomeye ku gisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko uko byagenda kose AFC 23 kuba yamaze kohereza imirongo igera muri
ine isatira ibyerekezo byose kuva mu gice cy'amajyepfo ya Mpeti ukajya mu cyerekezo cy'amajyaruguru ya Pinga. Kuba yamaze gufungurayo flow nibigaragaza ko ifite umugambi w'ingenzi. Bivugwa ko gusubira inyuma kwatangire ku ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo, akurikira ingabo z'u Burundi, iza Tanzania, abacanshuro wazarendo ziri kuvuga ko arizo zasabwe gukomeza kwihagararaho bigenanye nuko zari zeruka guhabwa amadolari. Bivugwa ko ayo madolari bari kwishyura muri ubwo buryo bwo gukomeza kuguma ku mirongo imbere ku rugamba kugira ngo habeho ukugengwa cyangwa se gukora withdraw kwa bari muri coalition nkuko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Gusa hari amwe mu makuru ingenzi y'abaturage bari muri ibyo byerekezo bavuze ko AFC-23 basa nkaho abari kwinjira muri iki cyerekezo batandukanye n'abasirikare na 23 yadisanzwe ikoresha bigendanye nuko bambaye, ngo bigaragara ko ari abakomando kabuhariwe nkuko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Iki cyemezo cya General Sultan Makenga cyo gutegeka abasore bo kwinjira muri territoire ya Walikale kije nyuma yuko hari iminsi ibaye itatu bungubu AFC-23 na FRDC na coalition yayo biri kurwanira ku kwigarurira agace ka Kibati. Amwe mu makuru ingenzi yangezeho kandi amakuru akomeye cyane avuga ko aka gace ari agace kari strategique ka AFC-23 kuri yo itekereza ko gashobora kwifasha nibura gukubita hababaza cyane umwanzi. Amwe mu makuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bifite imboni muri iki cyerekezo arerekana ko ibintu bimaze gukomera cyane. Imirwano ikomeye yakomeje kuri uyu wa mbere bikomeye Ikibati muri groupement ya Rubereki muri territoire ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano iri guhuza abakomando ba AFC-23 ingabo za Kongo Kinshasa n'abari muri coalition biganjemo wazarendo. Uyu ni umunsi wa gatatu wikurikiranya koko w'imirwano muri uyu mujyi w'ingenzi uherereye ku muhanda wa Mungazi Kasheberi. Nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru tariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatatu, bivugwa ko impande zombi zagenzuraga ka gace ka Kibati. FRDC hamwe n'abafatanyabikorwa babo ba wazarendo bivugwa ko bari muri centre ya Kibati no mu birindiro bibiri byahoze ari ibyama 23. Bivugwa ko ubu